Hag ya en dra ie ala var din moi ke bet kevet an ie c'hoari kiliou. Ja, Te peus bet ja, ya man men nou yen ket an ie veze c'hoari kiliou ese. Bluenan no. Ah ya. Ja. Ya a toare oa bet diven. Spuntus vezan. Ya. An a yo pot. Ya. An dra la var e François. Loda huneze an e amad en tamig spuntus vezan. Ah ya. Fin me ar e oan na ponse. Me stra me chonche roen erul benag da Alphonse Lour na me chonche Alphonse ga yamat. Me ar pez ve ar pot vezan An dra la var e François. ja. Spuntus an a yo vezan. Ya toare oa bet. Loda ze eno ar mandarbal de an oz do a wala evit o zizun gant ar pez de hegounez edeno. Ah ya, Toare oa bet divenet Ah ya. gant an archerien mar l'air la var e ah ya, ya ra, Lod az rebetou do. ah ya, ah ya, ya ra. E ru brennan de E rubluenan ya, par zen angar a dreg ti baulon. Ya ma don. Kiliou quad quoi. Kilo kwad, ya, nao gil quoi. Ya. A pepini do e ando ala var e din. Pep kilo. Ah bah ya, kar an e hoarie en estacher gred de an e latke a chiliou. En estacher, NS do yesal, 20% av tin en do NS. NS eo hounez er muiak. Ja, en egoleseur. Egol e cert, nan. Hag an e c'hoari lore ar gil da la canioen, quoi. Penans e déjà. Ar gillos diou, ar gillos kleis, e la canioen, quoi. Ar gil nao, ar gil pen peta, e la ar gilen e droe an eo, quoi. Betek en mat, quoi. Ja, na me chonstau. Ja. E peta goude, so bez taget o bar pardonio seg e kwadig e grenen tu pardon santek par un pour tout de enes ar e ues ka danai, unez e wala ka danai. Ja, ma ben. An dra e c'hoari der pardon ou ie la res. Ja, ja, pardon santek was puntus ar juvilio ye. Ja, ga. O me maison was puntus an ahan ave ar pot, quoi. Ja. Eve bluenan, ja, mar doena. Na me chonstau. Ja. Mhm. An dra oa du sug ou der brezel le. Oh, ja, pas da di brau goulet kada. Ja. Ja, ma don.